Mumenti wara l-aħħar attakki mdemmija f'Nizza fi Franza bdew jaslu reazzjonijiet tal-mexxejja dinjija b'kundanni bla riservi u appelli mġedda mill-aħħar attakk terroristiku fl-Ewropa ftit tal-jimilu fit-Turkija. Fl-ewwel indirizz lil poplu Franċiż, il-President François Hollande viżibilment imnikked bl-attakki propju fil-Jum Nazzjonali li jimmarka l-bidu ta' Rivoluzzjoni Franċiża tenna determinazzjoni li jeleb din il-battalja kontra l-biża' u l-mibeda. This attack of an undeniable terrorist nature is once again one of absolute violence, and it is clear that we must do everything we can to fight against the scourge of terrorism. Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat mill-Mongolja summit bejn mexxej Ewropej ma' dawk Asjatiċi esprima solidarjetà mal-poplu Franċiż waqt li laqqam l-attakki bħala insensati u kundannabbli. Li dawn il-persuni qed jiċċelebraw il-valuri tar-Rivoluzzjoni Franċiża, il-libertà, il-fraternità u l-ugwaljanza. U dawk huma il-valuri li għandhom jaqdu dejjem aktar lill-Ewropa u għandhom jaqdu dejjem aktar lil dawk kollha li rrifjutaw li jbaxxu rashom għal min irid bit-terrur bil-mod kodard li joqtol lill-uliedna, joqtol lill-familji innoċenti, jipprova jbeżza n-nies. U allura il-valuri tal-ugwaljanza, tal-fraternità u tal-libertà għandhom ikunu il-valuri li jgwidawna aktar minn qatt qabel. Minnaħa tagħha l-Prim Ministru Ingliż Theresa May f'reazzjoni għall-ewwel massakru fl-Ewropa kemm ilha fil-kariga saħqet li l-Gvern Ingliż diġà vvota aktar fondi għall-ġlieda kontra t-terrorizmu. Well, the government is already making more funding available for the security services, which will enable them to increase their efforts. It's also making more funding available to the police for counter-terrorism policing. Of course, we always look at these issues. We have been living with a severe threat level for some time now. But today our thoughts must be with those people in France, with the people of France, and all those who've lost their loved ones or have been injured in this attack. Intant siti soċjali bħal Twitter faru b'reazzjonijiet ta' aktar mexxejja u ċittadini oħra. Il-kol maħsuda bl-attakk li ħasat il-ħajja ta' aktar minn 80 persuna, fosthom tfal. Il-President Amerikan Barack Obama sostna li f'jum Bastilja ġejna nfakra fir-reżiljenza straordinarja u l-valuri demokratiċi li jagħmlu l-Istat Franċiż ispirazzjoni għal bqija tad-dinja. Minħatija u l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk appella l-għaqda fil-konfront tal-pjaga tat-terrorizmu waqt li l-Kap tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker esprima solidarjetà mal-vittmi f'Nizza u l-qraba tagħhom.